Itu apa sih itu ajian kok? Sini sayang. Sini. Kita ke temannya. Ke kiri. Kiri ya. Tuh.
Demikian penampilan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang kami hormati, baiklah kita buka acara rapat Kepala Sekolah SD se-Kecamatan Koto Tangah Kamis 23 November dengan membaca basmalah. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, baiklah kita bacakan susunan acara rapat pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Tamrin. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim. Rusuluna Ibrahim bil busra qalu salama. Qala salamun fama labisa an ja'a bi'ibad
أن جاء بحجر حنيس فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نقيرهم أوجا وأوجاس منهم خفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا لي شيخا إن هذا لشيء عجيب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan pembacaan Al-Quran tadi akan menambah ketakwaan dan kecintaan kita untuk membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Acara yang ketiga, lantunan zikir Asmaul Husna yang akan dipandu oleh Ibu Asmalida SPD. Disilahkan. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim ya Allah.
Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayunazawna ma kanu ya'malun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Malik, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Rahman, ya Ahmad, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Habib, ya Basir, ya Rafiq, ya Rafi', ya Mu'in, ya Mudhir, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Alim, ya Azim, ya Ghafur, ya Shakur, ya Alim, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Wajid, ya Ghani, ya Rahman, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsin, ya Mubin, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumis, ya
Silakan anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, our teachers. Good morning. How do you feel today? Dulu bapaknya. Thank you for the opportunity given to me this morning to be able to deliver this speech. Oh yes. Let me introduce myself. My name is Kayla Azalia Mohamed. I am a student from SDN 40 Sungai Lareng, Lubuk Indora. First of all, let's praise the blessing of God Almighty because of His grace. We can all gather together in this day in a good heart. Dear teachers, today I will discuss about one of the heroes that exist in our daily life. They are the teachers. To me, a teacher is a noble job. A teacher is not only tasked to deliver the subject matter, but also must be able to educate the next generation of the nation. A teacher is not only required to be smart, but also to be in the morals. On the other hand, the profession of a teacher is also recognized as a noble profession. In this case, it should be realized that a teacher in Kerala is profession demand represents noble and high morals. I do not know what I should express to reward my teachers who have made me such a better person. The teacher struggle is full of simplicity and sacrifices. That struggle actually inspires us as students. A teacher sets an example as a hero to this nation and country. My beloved teachers, no one in this world could be successful without their teachers. Presidents, doctors, pilots, managers, even CEOs will learn much from our teachers. All the great people in this country, the great leaders of this country, are a result from the teacher. Life is a learning process. Therefore, I ask the representative of all students. I would like to express my deepest gratitude for the service and sacrifices of our teachers so far. Thank you for guiding us all. Thank you for educating us all. Thank you for being patient with our navigating. Yes, thank you. Thank you for not giving up on teaching us. Thank you for acting. I am proud of my teachers. They are an inspirational figure to me and to all of us. Maybe someday, I and all of you can follow in their footsteps of the servant to the nation. So that's the end of my speech. If there's any mistake, I do apologize. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mudah-mudahan itu suatu kebanggaan. Gugus 3. Tepuk tangan gugus 3. Mantap merawat Ibu bangsa. Di depan kita juga kita sedikit dan di depan ini juga buatan dari anak kita Ibu ya, Ibu Lin. Nah ini masukkan nih yang di depan kertas gula-gula. Nah, mantap siswa gugus 3 di pos 40 merah. Penawar siapa tuh? Ibu Lin. Prancis, Spanyol, Inggris, Prancis, Spanyol. Makanya dari Anda speak Inggris. Awal pakai artinya apa nanti anak daerahnya? Kedua tuh Bu. Ya, kita masuki acara itu di mana? Penampilan seni di Minangkabau, yaitu Barsanuang oleh siswa kita Yona Agung Ramadan. Disilakan.
Merendang. Meminta ampun kanan-kanan kami berdendam hati musuh untuk menghibur ibu dan bapa. Anak kita selalu rapi, kok tak rapi, tolong tunjukkan. Kami ketek kurang pandape, kok tak rapi, tolong tunjukkan. Iko barunya gadang pandan, tulang rupanya nantakan tuang. Iku barunya gadang badan, sangka rupanya nanden tangguang. Alah kamu indah paringgo, berbuat salah dalam padi. Alah kamu indah pasuwo, baru bergalak dalam hati. Itulah pantunan ambo, dendamlah untuk menghibur ibu dan bapa. Musiknya dulu, musiknya. Nah, lagu.